Arzaka buyursa açatamiz bizning konteyner tunaka. To'shu, xuddi shu. Aman aka, bu mashinalar ochildi. Hozir tushirib boshlaymiz. O ishak emas bumper. Oldin murdasi. Давай. Sen de sürücü etmedin. Ох, блин, потише. Нормально. Нормально, тебе. Biraz taşar. Молодец. Молодец. Давай. Armadın var. Fragda çıkacak mı? Molda kayda öyle. Toplam. Yes. Böl kesen kişileri. İyi moğol. O bamperin gel muğurgu başka yavaş kalma. Artık uyulu kalma. Ya abi istemez. Başka atıyla da kullanıyor. Stop salmış. Muğurgu kullanma çoğuca. Ayda görmüşsün da bilmiyorum. Açılıyor. Azayda apnar ver qilib ko'raylik-da. Demek. Bular keşfe kalsa biz keşferiz. O'shada. Okey. Çoğaltat. Bu işte daha bir maşına geldi. Hava. Давай. Давай. Блин. Dozum жақсы. Нормально. Bu maşına bunun arkasını pakasarlık biz. Oşo baba.
Болды, давай, салдық. Benimki maşinalarda düştü bu işler. Baştan kalktın aldılar. Kore'da bir adam var. Komplektasyon kararlar. Komplektasyon cinli komplektasyon. Oho. Salon çıkıp durar maşinalar жақсы. Kapotni просто через koyduk var. Margat etdi. Oo. Вообще сын. Rahmat. Birleştirip koysak son bu atla. Marga koyup turalım. Tamam. Sırası aydaydı. Demiş. İşte tazalap koş gerek tabi bunun için. Bir bakın. Nasıl kir hiç bakın. Yok, şunday zınk bari жақсы. У нас бро документ бүтүрөр белүү? Ошо да? Буюрса, акыркы машина да түштү, барды жақсы. Ata. Bağlı çetiş gerek. Nega? Az bunlar kotarganda sınadan. Vay billahi. Qanday qilsa ekan? Görüyorsun bak kategorikinde bir problem asasında bir problem. Tegini qancha deyapsiz? Ha, Камри, ама туй. Саната. сүйлөшөсүң? Айдап, нары берип көрүңүздөр. Жақсы алыңыздар, жақпаса келген керек, өзім айдаймын. Ошо басы сұрапты. Басы 6,5. Өзіңіздер растамошқа қылбастар, нары беріп қылбастар да. Растамошқа қанша? $1,600. 6,5, 7, 8 бірдемке. 8. И анан оформление қанша? Оформление bir $300 кетсе керек. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Mына темир тұлпарыбыз келді, иншаллах. Нурик байкебизге, Азизбек байкебизге рахмат Кореяда. Южный Кореядан келді, Бишкек, Кыргызстанга. Необычная машина. Hyundai Santa Fe V-образный 2.7 дизель. Ошол буйрса мына келди. Аябай жакшы, состояниясы өтө зыңк. Ошо рахматты айтабыз салып берген агабызга. Салондору деле бар ошол реклама боюнча.
Рахмат, Алла разы болсын, иштериңизге ийгилик. Сиздерге алыс жолдо жүрөсүздөр, бирөөнүн элине жүрөсүздөр. Кыргыз элине көп кызмат кылдыңыздар, рахмат. Жакшылыктарга, тойлорго кызмат кылсын ушуна. Video jo'natdik, shuni jo'natib qo'yaychi. Assalomu alaykum. Azizbek aka, deso'g'lingiz, ishlaringiz yaxshimi? Mana hozir o'zim uyimda turam, olib keldik. Hyundai Sonata siz jo'natgan. Qanday jo'natgan bo'lsangiz, o'shanday kelibdir. Yaxshi. Anan konteynerdan tushirib otganda kichkina buni oljari. Ba bugilib qolibdi, ishtaka emas, buni jasatib olaman buni. Nima bo'ldi? Qolgan joqlari polniy yaxshi. Qanday jo'natsangiz o'shanday. Buni Porter, o'sha siz aytgan nomer olib tag'ib qo'ydik. Mana Xudoy buyursa. O'sha qanday jo'natsangiz o'shanday kelgan ekan. Уже Porter ishlashni boshladi. Tinmay yotadi Porterda. Endi bunaqa nomer olsak, nomerga topshirib qo'ydik. Zaявканы berib, endi 5-10 kunda бүтөт deydi qo'y. O'shal. Sizning yordamingizdan men 2 mashinali bo'lib qoldik, inshaalloh. Mayli, tinch bo'lingiz. İşingizga ig'ilik. Davi baylanishib turamiz. Assalamu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, hurmatli do'stlar. Menden Qirg'izistonga kelgan avtounаңар barбы, машинаңар barбы deb so'ranib atdinglar. Esingizde bo'lsa, ушул Hyundai Sonatаны men Koreyadan tartib YouTube'ga tartib chiqarganman. Andan keyin buni o'zimizga jo'natib yurganmiz Qirg'izistonga. Qirg'izistonga olib sataylik deb. Az Qirg'izistonga jetdi uchurda. Оформление, растаможка qilib, оформление qilib nomer olib qo'ydik. Mashina yaxshi, 2015-yilgi Hyundai Sonata. Va ichining ko'rinishi mag'ayinim videoga tartib jo'natdi. Men o'shani sizlarga sunishta otam. Kimda kim mashina izlayotgan bo'lsangizlar, Hyundai Sonata 2015 qora tusda. Unda nomerni ekranga qoldirib qo'yim. O'shul ekrandagi nomerga chalib men inimden satып alsаңыздар болады. Shunday do'stlar, bizning kanalga yozilib, bizning videolarda аяғына чейин көргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык. Барыңыздарга рахмат, аман болуңуздар.